Mubunge wa Kuorotwa aja Meru Dorothy Muthoni naugite kuri nteto imukinyirite ati ngavana wa Kirinyaga Anne Waiguru na wa Nakuru Susan Kihika igoro ni baraimbiritie ngavana Kawira Mwangaza garuni ya rais kenda kuthaitha Rais Ruto kurigiria ati kengwe gitine. Nteto izi nitumite atongeria Kithumba ario MCA wa tene Victor Karethi na mukariri giti wa Nopeo Julius Mbijewe kuchumiria kuria mangavana barani achore bakawira barumire mathina ja county ciao na batigane buru na Meru irugere yongwa. MCA ni boretwo gutigira ibaikite seneti rwaria ruri na nyama obwega kenda gutigira Kawira atithonoka kwana mukondo Jojo. Boniface Mongera ari na riboti ije. Egwe mukarito kanjo gavana konte Kirinyaga Anne Waiguru bona gavana konte Nakuru Susan Kihika edrobu mato na ibuiga wa na ndito iburombo bure kalento sha konte Meru bume manto sha konte shenu na dabumite anto ba konte Meru bena ome na kadhalika kudento showe bongwa na bate kwando tedio jenyo temere ko de Boniface Mongera enina tongere mwanya para bashimiritie ntukwenarwa kudhumbia gavana babo baire araba kugantu kwegoro ibarajukire gavana Kawira Mwangaza na bamukinyithia kirigaro rais araba thithire Rais Ruto ethure tonyera tigire Mwangaza ati gutunywa gite thina cia Meru chikathirwo ni Meru na kinyanga gavana bagwa gwita kibo baina county ciao na gutigituma kinja ciao no te muntu kinyore ko omba kweja gukuranira njeku mantera wita na mbere county ni ya Meru tia Ekuru te mantu na Ekuru imantu na antu ba Meru so iromba yakwa nikire atongerie bau bangi bakaukia mantu ya kairindwa ate ya rume na antu aka kana Ekuru mantera imantu na utongeria ngavana Anne Waiguru menyera Kirinyaga ngavana Kihika Kimani menyera Nakuru ngavana Mbarire menyera Embu mantu ya Meru tio mbareka najo antu ba Meru baibangire mantu ya bobongwa nonto direction upo kwenda gutwikia abo kwenda gutucoke nyuma tongirwa barenderia bakawabo bakoja bakwago mono kagitene karantu bakumaome bakwithro betonyera na bakaithe batetheria Meru na ngavana Waiguru atiomba kweja kurani county ya Meru Meru ni antu bena inya ikundi bibinge including Njuri Ncheke Council of Elders including bishops baba inge mono baraba indene Meru county na bau bakeja kwethia batiomba ku resolve issue cia Meru then muntu ungi agatonyera athugania akeja kuruga nyongo ndene ya nyomba yetu na president na deputy president Gachagua barekane na Meru county ya Meru yombe kuimenyera hiyo ngwana ntu clearly something is wrong nonto mbeji kuonekana chiri tinda ene ugima wa mwere Department of Health kambeji chialitero chietao mbeji kuonekana ilitari kwa Halco Board chialitero chietao mbeji kuonekana ni iliti kwa Revenue Board chialitero chietana mbesa ichi kuonekana chiri kwa MYS chialitero chietao bandi CI ba EACC ibethire betaga ngari ngabana kuthiuruka cio na ugotwika chie na mbecha cia gwita kugurana igita riu rikuthira igita riu rikuruka kulingana na cio nteto itina nkanja kana mikiri ni reto gweteka gitene gaka musono jo kumbiria gavana Kawira Mwangaza gitene ijuri kene jo kethro jureta kiumia kitwitite ntuku Jumatano kirigaro ya bunge ya county Meru thurani ba musonda Jojo barua beno kujuba kongana baraba watigira gavana Kawira Mwangaza no kunja mirigo na kwawe baria beo menabo na bategerete nteto iji ni bo miwatambaru barua beno iriro bonene mono na MCs babunge county Meru Boniface for record Meru county this time round bena MCA bathomete nkurukie any other time in the history of the constitution of the MCAs baratwanagia ndene ya county yetu Meru MCA baratu na bone athomi na bamwe kinya ni wakiri ya bandi MK na inya bara batithomete ro ibachia kwintete na sheria na njire nene mono no ntutiomba kuthithia ngugi ya registration ngugi ya oversight utije basics cia sheria kwou oni ingwetikia anto buruburu anto 67 batiomba ukaranthe baringanira mathugani jao barega kuuma na
mantu tangible. Nontu bwa high inability to listen. Atongerio ya ba Gideon na barabangi bonte pedra ba imo advise iaka most likely ati bathikira aba ikametie aba uichiumia nontu maybe iba kwenda kwethira ba ina livelihood iba ukira muchara yoyo thira so ba ikamia kabisa, but the bottom line is mwekuru kuritaniria ngui na antu babangi kuina thina na vile nkira antu betu ba Meru papa balitangu gyo visine nteto itu ku mantu ya kwenda tenda na ndire nenkanirwa rwiro ikenenkanirwa antu bawe antu ba companies iria munene akwenda nteto ya mwira na cio ntuko cienu inambad uri okethira akaire gyo ntubu no ukakamata mutharaba jo wewe ngwa na Mwangira utwankirite nandi kuririkana gavana Khaira Mwangaza atagire gucora na MCs babunge kaunti Meru kugira kubagambia kuma bombulinga bautan korea ntairereni kwithirwa akiugenga kirigarwe rais nimekwithirwa ukirikana Ndipiti Gathi Gachagua nageretie kwebanira na NDA insofar as the matter mnaku ntukwegoro okirigarwe rais gavana Waiguru na gavana Susan Kihika barethirwa bakerekithirwa barekana nteto cia kaunti Meru Ameru bongwa bashamwira Kanyoni mtwetu eture mushomojo kuthira gavana Khaira Mwangaza na rumale atinganeri ne Nyankoroki haithikirite na nteto iria tukumbatirite Mwankira nande ikiona ya Rais Ruto na Munene Rigathi Gachagua kagitene kageberukirite gavana Khaira Mwangaza nande kiwe na ntukungi mugwanje cia kuromba kenda mantu yethoro jegarukana ja mwendera nto tukinyirite nande Mwangaza jojo ete mundu na no magegania jomba kuringika nkiripoti na Ntoshero TV kumanje krone bya bunge kengina ngine na kinene kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera.